This program is brought to you by Smart Bazaar. पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यान तुमकां सगळ्यांक मनाक काळजासान येवकार. तुमकां येवकार दितनाच हांव आमचे जे तज्ञ दोतोर आसात डॉक्टर अनुपमा मुखर्जी, डेंटल सर्जन, ओरल पॅथॉलॉजिस्ट, लेक्चरर गोवा डेंटल कॉलेज अँड हॉस्पिटल हांकां येवकार दिता. कारण आयचो जो विशय आसा तो सगळ्यांक म्हणजे इंट्रस्टिंग, स्मायलिंग, डॅशिंग आनी अफेक्शनेट असो विशय आसा तो म्हणजे आनंदी तोंड म्हणजे आनंदी मन. हॅपी माउथ इज हॅपी मायंड. आनी ह्या दोगांयचो कसो समन्वय आसा तो कसो समन्वय आमी वाडोवंक शकता, कशा रितीन आमच्या व्यक्तिमत्वाक वेगळी झालर दिवंक शकता हाची विस्कटान माहिती करून दिवपा खातीर डॉक्टर अनुपमा आमचे बरोबर आसात. डॉक्टर वेलकम. नमस्कार. नमस्कार. खरें म्हणजे हो विशय म्हणजे समहाव इट इज रियली म्हणजे आय शुड से व्हेरी टचिंग टॉपीक की प्रत्येकाक दिसता की आपलें तोंड बरें दिसचें, प्रत्येकाक दिसता आपलें स्मायल बरें दिसचें. कारण ऑल एवरीथींग वॉट यू से इज दॅट वन समबडी स्मायल्स देन ओनली द थिंग्स स्टार्ट बेटर इन वे ऑफ कम्युनिकेशन इफ आय एम नॉट रॉंग. सो जेन्ना सगळ्यान पयलीं ह्या विशया कडेन वतना आम्ही हे जाणून जावन सोदता की वॉट इज युअर स्पेशलायझेशन ऑर हाव इट इज कोरिलेटिंग दीस सब्जेक्ट. रायट. सो डेंटिस्ट्रियान खुबशे डिपार्टमेंट्स आनी सब स्पेशालिटीज आसा. सो वन ऑफ देम इज ओरल पॅथॉलॉजी, and oral pathology is basically to do with identifying, then investigating. आमी खुबशे टेस्ट करता, advanced tests करता, and finally coming to a diagnosis. So this helps the clinician then finally plan the treatment. So समज a biopsy is taken, एक कुडके काढले, ते आमी तपासून तुमकां रिपोर्ट दिता, and based on that report a number of treatment modalities can be given to a patient. So that is definitely the clinical part where we are involved. But additionally, we also study diseases. Ami research karun, we map what are diseases like, what is their presentation, especially in certain populations areas, and that better helps understand its presentation. And of course, then management can be planned. अच्छा. सो एक विस्कटान म्हणजे सगळें डीप स्टडी करून ताका तें कसलें दुयेंस जालां, ताका कसलें वखद विल बी द रायट वे ऑफ लायक समटायम ऑल द पेशंट नीड नॉट गो फॉर सर्जिकल करेक्शन. समटायम्स इवन मेडिकल लायन ऑफ मॅनेजमेंट ऑल्सो कॅन हेल्प देम. सो हे सगळें थारावपाचो निर्णय घेवपाचें तुमच्या ओपिनियनाचेर आसता अशें म्हणटा अतिताय जावचें ना. It is in conjunction with the clinician. आमी naturally. दोगांय प्लॅन करता, but an oral pathologist is the one who will be able to give you that diagnosis की कितें जाला आनी कित्याक जाला. Answering two very important questions, especially when it comes to any oral disease, then an oral pathologist will be able to help you. बरं आसा. मॅडम जशें हांवें सुरवातीक म्हटलां की आमच्या कार्यक्रमात शिक्षक आसा की खोशये भरीत तोंड म्हणजे खोशये भरीत मन. When I'm talking about this 2025, the World Oral Health Campaign is a happy mouth is happy mind, and how the dental health is related to well-being of mouth or vice versa. That I'll put as an additional question for you. Yes. So in 2025, the Federation Dente International, which is an international organization, has given this theme where the happy mouth is a happy mind. आणि आमचे IDA बी आसा. So we observed that for World Oral Health Day. So what it basically means is that तुमचे तोंडाचे स्वास्थ्य आणि मनाचे स्वास्थ्य are interlinked. And I'm happy that we are going to be able to talk about that because it is something which is often missed. We look at both these aspects independently, first thing. And there are also two aspects which people don't readily go ahead and seek any either treatment or even diagnosis. So they're often neglected. Ami teka te due importance dina. So it's really important to understand that. म्हणजे अशें पळोवपाक गेल्यार खूब जाणांक पळयलां की तांकां जर खबर आसता की आपण अशें स्मायल केल्यार खळी पडटा. सो दे इंटेन्शनली ते आपूण अशें स्मायल करपाचो प्रयत्न करता सो दॅट दे गेट दॅट खळी आनी द स्मायल इज ब्युटिफूल. सो सेम वे जेन्ना तुमच्या मनाचे एक आनंद तुम्ही अभिव्यक्त करूंक सोदता तेन्ना तुमच्या चेहऱ्याची घडण, तुमच्या चेहऱ्याचो कॉन्फिडन्स, तुम्हाला स्वता विशीं एक फिलींग येता की ओके बाबा आय लुक गुड इन दीस एंगल ऑर आय लुक बेटर इन दीस एंगल ऑर दीस tooth looks look better or whatever it is, my plus point, minus point. So हे जेन्ना तुम्ही एक अभ्यास असता तेन्ना you present in a better way, and that I think enhances your beauty, physical as well as mental. Absolutely, because
आयज आमी खूब कॉन्शियस आसा, especially with social media. There's so much of pressure on the right type of presentation. We are all very conscious. Absolutely. But in that race of being conscious, we've all kind of forgotten what is the essence. Is you need to be healthy so that it reflects outwards. Correct. So when we're talking about oral health and its impact on your mind, for example, कोणाक खुबशे कॅविटीज आसा नाजाल्यार तेका दात खूब डिके जाला, ते स्माइल बरें दिसना, सो ऑटोमॅटिकली युअर कॉन्फिडन्स इज लोवर्ड. यू आर व्हेरी कॉन्शियस, बी इट अ यंग इंडिविज्युअल, इवन ओल्डर इंडिविज्युअल्स. समज दात ना, you're already looking a little more aged, so that appearance aspect people are very conscious. Yes. And we don't realize how it's affecting your mental health. So you don't want to probably socialize as much, you don't want to go out, you don't want to be amongst your group. Correct. You become recluse, and that has its own effects with regards to mental health. Even if we look at, say, bad breath, one of the most common things one encounters. Bad breath, again, people may not tell you. Correct. But you will slowly find you're being isolated or left out. So bad breath can also have a great amount of effect on your self confidence, आणि तुमचे स्वतःचे इमेज मागीर मातशे कॉम्प्रोमाइज जाता. बरोबर. So these things can all be treated. You just need to go to your dentist, you need to get a checkup, and your dentist will help you pick out all these issues and problems. सो बेसिकली डॉक्टरांनी सांगला त्याप्रमाणे एक चेहऱ्याचे सौंदर्य आसा, तातूंत दातांचें सौंदर्य चेहऱ्याचें सौंदर्य वाडयता. केन्ना केन्ना दातांनी आशिल्ली एखादी कॅविटी किंवा कितें मातशें वांकडे तिकडे आसा, तातूंक लागून एक मनशाचो कॉन्फिडन्स लो जाता. द पर्सन डजंट लायक टू गो. आयचे सगळे युग आसा ते सगळे मिडिया युग. प्रत्येकाक खंय ना खंय तरी सेल्फी हें तें हांसतना उलयतना काडपाचे फोटो दाखोवपाचे आसता, आपल्या फ्रेंडां बरोबर शेअर करपाचे आसता. केन्ना केन्ना अशेंय जाता की कांय दुयेंसांक लागून तोंडान एक प्रकारचो एक वायट वास येता, जोय खुबश्या लोकांक आवडना आणि स्वताक कळना, पण शेजारचो मनीस ताका सांगताच अशेंय ना, पण केन्ना केन्ना थोडे क्लोज रिलेटिव्ह आसा ते सांगूय शकता. सो दॅट ऑल्सो हॅव सम नेगेटिव्ह इम्पॅक्ट ऑन युअर पर्सनॅलिटी अँड प्रेझेंटेशन इन द सोसायटी एज फार एज कन्सर्न. At the same time, I will say rather than society, presentation on the media. कारण आजकाल कितें आसा, सोसायटी आमी कमी वता पण मिडियान आमी चड आसा. वी आर ऑलवेज ऑन WhatsApp, दीस दॅट आय एम हियर, आय एम इन फ्रंट ऑफ द ताज महल, दीस अँड वॉट. सो हें सगळें करतना एक स्वताचो कॉन्फिडन्स वाडोवपाचो, स्वताचो एक आनंदी चेहरो, आनंदी व्यक्तिमत्व अभिव्यक्त करपाची एक माध्यम म्हणजे तुमचे चेहऱ्याचें सौंदर्य. सी अँड वेन आय एम सेईंग ऑर आय एम टॉकिंग अबाउट सौंदर्य म्हणजे तुमकां तुमचे गोरे कितके अशें न्हय, तर तुमी दातांचे एक जी जडणघडण, ताचें तुमचें एक व्यक्तिमत्व. आणि जशें मॅडम सांगलां आतांच की मनाचो आणि ह्या सौंदर्याचो संबंध आसता. सो जितके तुम्ही मनांतल्यान प्रसन्न तितके सगळें जाग्यार बसतलें. म्हणजे इफ आय गो टू से लिटल देर वॉज वन सेंट संत तुकाराम, ताचें वाक्य आसा, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण. सो युअर मायंड शूड बी हॅपी अँड देन एवरी प्रेझेंटेशन विल ऑटोमॅटिकली बी हॅपी. सो हें सगळें करतना मनाचो आणि शरिराचो, स्पेशली मॅडम आसा म्हणटून दातांचो संबंध आयलोच. तर मॅडम म्हाका एक सांगा की खुबशे फावटी लोकांक अशी बारीक बारीक संवय आसतात. आय एम नॉट सेईंग गुड ऑर बॅड, बट यू आर द बेस्ट जज. कोणाक तरी तंबाखू खावपाचें आसता आनी ह्या सगळ्याचो इम्पॅक्ट कसो जाता, हाव इट स्टार्ट्स अँड हाव यू कॅन स्टॉप इट. दॅट एवरीथिंग आय एम कवरिंग इन वन गो. Right. So you pointed out two very important things. How it starts आणि मागीर कितें जाता. Now this is where I would like to talk about the impact of mental health on oral health. कित्याक जेन्ना आमी खूब stressed आसता, a lot of people tend to rely on habits. Or even it can become peer pressure. समज तुमच्या ऑफिसाचे सगळे मनशात, एवरीबडी इज मीटिंग, सगळे कॉफी ब्रेक घेता, एक स्मोकिंग ब्रेक घेता. सो यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. In that peer pressure, you've gone and joined it. But in your stresses, you might find that as an escape. So खुबशे लोकांक हे स्मोकिंगाचे हॅबिट, गुटखा, तंबाखू खावपाचे हॅबिट्स, they get addicted to it. Now, in the bargain of them relying on it, it has a bad effect on your oral health. So smoking and tobacco we already know can lead to oral cancer. Correct. And that is a reason why we should definitely not indulge, initiate, and of course get addicted to these habits. But fortunately in the mouth there are certain signs and symptoms. ते आम्ही म्हणता potentially malignant. Correct. These potentially malignant diseases ते आमकां एक अर्ली सायन दाखयता की तुमकां कॅन्सर जाऊ शकता. आता जावंक ना, बट इट कॅन हॅपन. सो दिस इज समथिंग अगेन युअर डेंटिस्ट कॅन हेल्प यू आउट विथ, अँड वी कॅन डायग्नोज दीज अर्ली. वी कॅन हेल्प यू गेट रीड ऑफ
the habit. But this is where your mental health comes in. Your mental health has to be well and sound. So we might have to identify तुमका हे किद्याक जाता. Why are you relying on a particular habit? Be it even alcohol consumption, smoking, tobacco, gutka, all of these are rooted in something. So with a mental health professional on board along with your dentist, you can actually work as to why are you dependent on it, and then of course get rid of the habit. So basically आमकां खुबशे फावटी for a moment for I can say temporary pleasures or but we go to something called as a permanent solution which is very bad. सो आमकां दिसता की आपल्या बरोबरचे सगळे जाण सोरो पितात किंवा सिगरेट ओडटात किंवा आनी कितें खातात जाल्यार यू टेंड टू म्हणजे जशें मॅडम सांगलां की पियर प्रेशर आसता बाकीच्यांच्या ग्रुपांचो घे मरे काय जाणा एक सिगरेट ओडले काय जाणा एकदम सो अशें करून ती सुरू जाता ताका मागीर एंड जायना आनी हें सगळें करतना आमी स्वताचें आरोग्यच ताचें म्हणजे नाहक बळी दिता एट डिस्पायट ऑफ नोवींग हें आजकाल कितें आसा मॅडम की इट इज नॉट दॅट पीपल डोंट नो एवरीबडी नोज but then काय जाणार ते एकान कितें जाता then Exactly. correct. So doctor, that's also because internally we all want to be included. Correct. One of the major aspects of mental health is that you want to be included, you want to be part of a group, part of a community. Now sometimes people view that ki amka include karpak, we have to adopt the habits that everybody is into. Correct. But that is not the right way to go ahead with it. सो जेन्ना आमी हें सगळें करता आनी ह्या सगळ्या हाका बळी पडता आनी मागीर नाका जाल्ल्या त्यो संवयांक लागून जे मागीर दुश्परिणाम जातात वीच इज व्हेरी व्हेरी पॅथेटीक म्हणजे हांव सांगता मॅडम एज आय थिंक यू शूड बी एबल टू टेल अस की वॉट कॅन लीड टू कॅन्सर म्हणजे तुमी समज कॅन्सर जालो मनीस मेलो अशें न्हय इट इज नॉट पळय लोकांक दिसता की जालें म्हाका आयुश्य जालें जातलो मरतलो ते पळय हाल जाता ते म्हाका आय कॅन से कुत्र्याक सुद्दां नाका पळय तशें पास्ट हाल जातात नायदर यू कॅन ड्रिंक नायदर यू कॅन सॉलो नायदर यू कॅन टॉक नायदर यू कॅन ईट आणि इतके इट बी सो पेनफूल म्हणजे म्हाका दिसता तुमी जर एखादो मनीस पेशंट जर आनी म्हाका दिसता अशें लोकांनी पेशंट पळोवपाक जाय की हाव दीस पीपल सफर आनी तेन्ना कोणाक हिम्मतूच जावचें ना की आपूण सिगरेट ओडटलो किंवा गुटखा खातलो किंवा तंबाखू खातलो कारण द वे दे सफर आय एम टेलिंग यू म्हणजे तुका सगळें म्हणजे खूब वायट दिसता दॅट यू कॅनॉट हेल्प देम सो हें सगळें दृश्य मना कडेन हाडून खंयच्याय मनशान जेन्ना आपूण अशें जेन्ना सिच्युएशन येता तेन्ना चुकून सुद्दां ह्या हांकां बळी पडप ना आणि जर बाकीचे कोण बळी पडला तर तांकांय तुमी रिफ्रेन करपाचें तांकांय मातशें अवॉयड करपाक लावपाचें कारण हाचे दुश्परिणाम फक्त कॅन्सर जालो आज कॅन्सर जालो फाल्यां मरतलो अशें जायना समटायम मॅडम पीपल हॅव ना रे एक सिगरेट पिल्यार काय जाना किंवा एक मातसो तंबाखू खाल्ल्यार काय जाना सो वॉट इज युअर टेक ऑन दीस बिकॉज वेन यू टेल दे विल अंडरस्टँड बेटर So it's not to do with एक सिगरेट ओडला तुम्ही आणि सगळे there is no risk or it is okay to have multiple आता एक घेतला तो do 100 or 1 it makes no difference. Just one can also put you at risk. Correct. What is important for us to understand is that the risk itself is creating mental stress. हो समज तुम्ही एक गुटखाचे पॅकेट यूज वापरला or you've smoked a cigarette. Now that stress will continue to play on your mind की अरे आता म्हाका रिस्क आसा म्हाका कितें जावं शकता नाजाल्यार फॅमिलीन कोणाक कॅन्सराची हिस्ट्री आसा सो यू आर ऑलरेडी प्रॉबेबली थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स इंटरनली सो दिस इज हाव इट्स ऑलमोस्ट फॉर्मिंग अ विशियस सायकल यू स्टार्टेड अ हॅबिट आता तो हॅबिट इज क्रिएटिंग मेंटल स्ट्रेस तो मेंटल स्ट्रेस एलिव्हिएट करपाक तुम्ही आनी सिगरेट ओडटा ऑर यू आर रिलायंग ऑन अल्कोहोल एनी ऑफ दीज सपोजेड de-stressing agents Correct. but they are actually largely contraindicated and they have a greater impact on oral health. सो दिस इज लायक अ विशियस सर्कल Oh, म्हणजे yes. दुष्ट चक्र तुम्ही Oh, एका yes. हातूंतल्यान दुसऱ्याक वता दुसऱ्यातून दुसऱ्या म्हणजे दे आर को रिलेटिंग हय. अँड दे आर म्हणजे इंटरडिपेंडंट Interdependent and it's one is making the other worse. Correct. So this is where I would want to say is there are programs like Yeah. tobacco cessation and control programs where people are there and available to help you quit these habits. Secondly, your dentist is going to help you identify ki te potentially malignant disease तुमका झाले की ना. That doesn't mean that you just go get screened. काय ना ते आता तुम्ही कंटिन्यू करता ते. तुमका स्टॉप करपाकूच जाय आणि that has to be an internal initiation, a motivation from you within, where your dentist, a mental health specialist, and of course the team which is of a TCC team can help you significantly. करेक्ट आता म्हाका सांग मॅडम आता समजा खुबशे फावटी कितें जाता तोंडान एखादो ल्हानसो अल्सर जाता रिजन्स कॅन बी मॅनी रायट फ्रॉम युअर स्ट्रेस तुमी रातचे सारके न्हिदूं ना तुमकां बी कॉम्प्लेक्स डेफिशियन्सी आसा तुमकां आनी कसली आहारान तुमच्या कमतरता आसा हाच्या पासून ते किंवा सिगरेट ओडल्या म्हणून कितें अल्सर जाला किंवा काय ओडूं ना किंवा खावं ना जाल्यारूय जावं शकता इट इज नॉट दॅट आपूण सिगरेट ओडूं ना काय हें खावं ना म्हणजे कांयच जावचें ना अशेंय न्हय जावं शकता पॉसिबल रिस्क इज देर बट रिस्क इज लेसर
तो ह्या सगळ्या सिच्युएशन जेन्ना तुम्ही एखाद्या भितरल्या म्हणजे घाव्याकडे किंवा अल्सराकडे पळयता तेन्ना वॉट इज युअर अप्रोच ऑर वॉट यू वूड लायक टू गायड अवर पीपल सो दॅट वेन दीस इज हॅपनिंग यू बी केअरफूल ऑर गो टू डॉक्टर ऑर बिकॉज समटायम्स इट डजंट पेन समटायम्स इट पेन आय ऑलवेज से पेनफूल इज बेटर पेन जाल्यार तो खंयच्या तरी दोतोराकडे वतलोच पण जेन्ना दुखना तेन्ना आय थिंक इज ऑलवेज अ वर्ड ऑफ कॉशन सो आय वॉन्ट यू टू कमेंट ऑन दिस Right. So, doctor, you've rightly pointed it out that जेन्ना आमकां दुखना तेन्ना आमी दोतोरां कडेन वचना. बरोबर. So, when it pains, it pushes us to go and seek some sort of opinion. Correct. Now, in the mouth, there can be ulcers due to multiple causes. Today, even because of, say, a sharp tooth, तुमकां दात मातशे शार्प आसा ते परत परत लागता तुमकां नाजाल्यार इंजरी टू द टंग आसूं शकता यू कॅन ऑल्सो हॅव अल्सर्स लायक यू रायटली पॉइंटेड आउट स्ट्रेस एंड दीज अल्सर्स आर रेकरंट सो who will help you with that diagnosis is going to be your dentist. So you must go visit your dentist, especially when you have painful ulcers, multiple ulcers in the mouth, recurrent, परत येता 14-15 days तुम्ही बरे आसा परत ते अल्सर येता कित्याक येता सो योर डेंटिस्ट इज गोइंग टू बी एबल टू हेल्प यू आयडेंटिफाय तो कित्याक जाता ऑफकोर्स गिविंग यू द रायट मॅनेजमेंट एंड इट्स नॉट अ ब्लँकेट मॅनेजमेंट खुबशे लोक कितें करता आमी विटमिन B12 घेतला वी टूक सप्लिमेंट आमी सगळे विटमिन्स आनी सप्लिमेंटेशन केलां परत ते अल्सर्स आमकां येता कित्याक येता दॅट इज द क्वेश्चन वी हॅव टू आन्सर सो यू नीड टू बी चेक्ड कमिंग टू suspicious ulcers, any ulcer that is there for more than 2 weeks, okay, and if you've been sitting with that ulcer, you need to get it checked, which means you need to come, and that is where we might even want to pick a biopsy. Biopsy आमी कितें करता एक कुडको घेता आनी तो कुडको आमी धाडटा to get tested. This is again where an oral pathologist will be able to be a part of your team to plan your treatment. We will check तो कुडको आमी तपासून तुमकां सांगतले तो कित्याक जाला कसले अल्सर आसा कसली रिस्क आसा तितून आनी वील बी एबल टू गिव यू अ रिपोर्ट अलॉंग विथ युअर क्लिनिशियन देन वी कॅन प्लॅन अ ट्रीटमेंट प्लॅन आता हो एक पार्ट जालो दुसरें म्हणजे म्हाका सांगा डॉक्टर खुबशे फावटी कितें आसा आमकां एक होम रेमेडीज आमच्या हातून एक आसता म्हणजे आमच्या बटव्यान म्हणा किंवा युजली आमच्या सगळ्या हातून करता म्हणजे टीव्हीचेर येवनी नाल्यार आनी खंय येवनी किंवा घरा कडली कोण मनीस सांगूनी सो सम थिंग्स वर्क आय एम नॉट सेईंग ऑल थिंग्स डजंट वर्क तर हातून वर्क करपी रिलायबल जाचेर आमी विश्वास दवरूं शकता मे बी लायक क्लो ऑर समथींग वॉट एवर यू वूड लायक टू से सो आय हॅव अ एडेड क्वेश्चन टू यू सो हाव वी कॅन इम्प्रूव अवर ओरल हेल्थ ऑर डेंटल हेल्थ वन क्वेश्चन यू हॅव रायटली सेड की कितें केल्यार त्रास जाता हें सांगलां बट कितें केल्यार बरें जाता हाव वी कॅन इम्प्रुवायज ऑन दीस बरें दिसतलें दांत तुका नॅचरल ब्रशिंग जातलें किंवा नॅचरल फ्लशिंग जातलें हें केल्यार कशें इट वील रिमेन इन बेटर पोजिशन गिव बेटर स्मायल हो एक म्हजो क्वेश्चन दुसरो म्हणजे कितें केल्यार बाबा ताचे वर्सनिंग म्हणजे जशें सांगलें होम रेमेडीज सो एक बारीकशें कितें आसा जाल्यार यू कॅन ट्राय दीस फॉर द टायम बींग आय एम नॉट सेईंग की रातचे उठून दोतोरा कडेन वता खूब फावटी तशेंय जाता ना तर म्हाका कितें तरी दांत दुखपाक लागला म्हणून घरा कडेन आनी तो रातचो 12 न्हिदिल्लो आसता दॅट शूड नॉट हॅपन रायट सो गो सो एक्चुअली डॉक्टर टू बोथ दोज क्वेश्चन्स आय हॅव वन आन्सर एक जवाब आसा म्हजो इज डोंट वेट टील यू हॅव दॅट पेन जेन्ना तुमकां दुखतात अल्सर येला तेन्नाच तुम्ही दोतोराचे ओपिनियन सीक करता गो फॉर रेग्युलर चेकअप्स prevention is the best and in the 21st century our outlook is for prevention be it any sort of disease be it cancerous non-cancerous autoimmune कसले बी disease asa our aim is to prevent so have a schedule go regularly get a checkup done every 6 months so that anything that is suspicious समज तुमचे दातात ते एक cavity asa when the cavity is small it is easier to treat so it's easy on your pocket as well secondly it's also important that you don't allow any infection to fester gum disease asa tumka so in one area being affected or the entire say the lower teeth get involved so it's better to go with a preventive approach as opposed to wait till things are complicated and you have pain nonetheless I know that there are at least about over 50% of Indians are suffering a dental disease and not being able to address it. This is statistical figure. Absolutely. So for those who are at home and suffering, I would say definitely don't rely on all these gharelu nuske. You will get some relief with clove oil, but I would not recommend it because vicious cycle अशें आसा की तुमी clove oil लायले, रातान दुखलें clove oil लायले, न्हिदले तुमी. Next morning you have forgotten. Correct. You have gone about your regular day until another 2-3 days when again you have pain. Correct. Eventually it reaches a point where you'll finally have some form of infection.
Correct. and the intervention आमकां कितें करपाक जाय ट्रिटमेंटाचे आमी प्लॅनिंग करता इज गोइंग टू बी अ मोर इन्वेसिव एज कम्पेअर्ड टू इट कुड बी समथिंग व्हेरी सिंपल टू स्टार्ट विथ. Correct. So prevention, number one. Number two is some stopgap we can provide. So that is where you should have a good communication with your dentist. Do not rely on home remedies. Just go and get checked. येस म्हाका दिसता हें सगळें म्हत्वाचें आसा. जशें आमकां आमी गाडी आमची मेंटेनन्सा खातीर व्हरून चॅक करता किंवा सुरवातीक पण अनफॉर्च्युनेटली आमी सुरवातीक जेन्ना तो वॉरंटी पिरियड आसता तेन्ना टायम टू टायम व्हरता कारण आतां 10,000 जाल्या आतां 15,000 जाल्या आनी मागीर आमी विचारता आसा चल्लें न्ही वेवस्थीत. सेम थिंग हॅपन्स विथ अवर मायंड ऑर विथ अवर बॉडी. चल्ला न्ही वेवस्थीत म्हणून आनी कोण ते भानगडी पडना मुद्दाम डेंटिस्टा कडेन वचपाचें एक रोवन वतलो आनी तो मागीर हें सांगतलो तें सांगतलो. बट बेसिकली एज मॅडम हेज रायटली पॉयंटेड की आमी दोतोरा कडेन वचून समज ल्हानशें लिजन आसल्यार जाल्यारूय चॅक करून घेवपा जाय. तोंडान आनी कितें बारीकशी गोश्टी आसतात जशें आतां मॅडम सांगलां की आमकां दांत दुखता आनी कितें तें क्लोव म्हणजे लवंग खालें आनी तें थांबलं जाल्यार सुद्दां बॉडी इज ट्रायंग टू टेल अस समथींग इज रॉंग समवेअर. Absolutely. सी इट इज नॉट जस्ट म्हणजे ते मजा खातीर कितें तरी अशें इट इज नॉट कमिंग आउट ऑफ ब्लूम. सो हें सगळें लक्षांत घेतना तें बरें जालें तरी सुद्दां एकदां डॉक्टर कडल्यान सल्लो घेवप बाबा आपल्याक जाल्लें कित्याक वाय इट हेज अकर्ड. सो म्हाका दिसता हो म्हत्वाचो मुद्दो. Yes, and I would also want to add की दात आणि हाड दॅट इज बोन जे दातात सपोर्ट करता खुबशे दुयेंस जावं शकता. सो इट्स नॉट नेसेसरी दॅट इज ऑलवेज टू डू विथ एक कॅविटी. कॅविटी इज द मोस्ट कॉमन बट दे कॅन बी अदर टायप्स ऑफ डिझीजीस ते तुमकां जावं शकता. समज सिस्ट आसा ट्युमर आसा ते हाडाचे भितर आसा अँड नाव इफ यू आर एक्सपिरियन्सिंग पेन योर क्लोव ऑयल इज नॉट द सोल्युशन ऑर एनी ऑफ दीज होम रेमेडीज. सो ऑफन पेशंट्स आमचे कडेन येता वे दे हॅव ट्रायड मल्टिपल थिंग्स अँड द सिच्युएशन हॅज बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड दॅन इट वॉज ॲज सिंपल ॲज तुमी येवन मागीर आमकां दाखोवन वी कॅन गिव यू अ डायग्नोसीस. करेक्ट. आनी तशें म्हाका सांगा मॅडम आतां आय जस्ट म्हणजे ब्रॉड स्पेक्ट्रम अशें म्हणटा की दीस कवर्स ल्हान भुरग्या पासून जाणट्या पर्यंत जे हेल्थ कॉन्शियस आसा ताचे बद्दलूय बी येता. सो आय वॉन्ट यू टू एड्रेस दीस इश्यू इन्क्लुडींग द पेशंट्स हू आर बेड रिडन की बाबा तांकांय सुद्दां कारण आमी कितें म्हणटा ताका कितें ताणें कांय खायत ना किंवा तो अशें म्हणून आमी वी ट्राय टू इग्नोर. बट that is also time when it harbors different type of organisms. Absolutely. And gives lots to see it adds to the problem because as it is this person is bedridden तो कितें तेका problem आसा तातूंत ताका आनी कितें oral infection जाता. Second he is not in a position to tell you what has happened. That has manifested into a higher problem. So हे सगळे जेन्ना इश्यू आमी धरता तेन्ना I just want you to cover up from ल्हान भुरग्या पासून middle age health conscious person to unconscious person. A little stretch. I know it is an academic twist over here. No, but that's what's very interesting is let's start with Burgyan. So the first thing would be, and I would want to highlight on both aspects. Yes. So Burgyan, you have to initiate checkups pretty much as soon as the first tooth erupts. So it's usually around 6 months of age. तुमची pediatrician asa, but you can also then start visiting a dentist in case there are any abnormalities or समज even if it's just a general checkup. Your dentist can help you understand की oral hygiene कशे maintain करपाक जाय. So to avoid giving night feeds, to make sure oral cavity आमी rinse करून हातान एक gauze घेऊन ते damp करून मागीर पुसपाकूच जाय. So this is when we're talking at the age group where they cannot maintain hygiene themselves. The next aspect is when you're looking at young children. So we always recommend that parents have to be role models. You have to be role models to your children on how they should maintain oral hygiene. So we encourage that they demonstrate. Try and brush तुम्ही दोघांय वांगडा brush करूया. Encourage them to put the toothpaste by themselves. They initially जायना, but that is how it develops and it also creates a positive mindset. The child is more receptive. So this is where the mental aspect plays in. When you're building a positive mindset, the child will adhere. They kartale magir. Age say 6, 8, 10, you know, when children are going through that phase, they will do it because they remember and they also have that positive connect with you as a parent. Now, it's very generally said that chocolate खाऊन मागे तुमका cavities जाऊ शकता. But that is where I would want to highlight something. Yes. It is not so much to do about chocolate as it is to do about starchy and sticky foods. So we again have a good amount of literature to say that it's more to do with आमचे हे glucose biscuit असता. So when we have a glucose biscuit आणि आम्ही खाता say with cha or we give it to kids mostly even in tiffin or with milk. Absolutely. ते बिस्किटाचे फ्रॅगमेंट्स आमचे दाताचे मधी रावता. ओके अँड दॅट डज नॉट गेट क्लियर्ड आउट बाय इट सेल्फ. सो इट बिकम्स लायक अ पेस्टी चिकट आसता मागीर आनी ते रावता थंय अँड दॅट क्रिएट्स अँड अलाउज फॉर एन ॲसिडीक एनवायरमेंट आनी मागीर तुमकां
कॅव्हिटीज जाऊ शकता. सो इट्स मोर टू डू विथ दिस ग्लुकोज अँड शुगरी अँड स्टिकी फूड्स that poor chocolate is always being blamed. They've even done a study. They found that individuals who had a large amount of chocolate and brushed immediately, teka itle cavities zaungna as compared to those who had a lesser amount of chocolate over a long period of time and yet they were not having a very good oral hygiene regime. So this is all proven. So let's not stigmatize eating Yes. chocolate as much. Yeah. Encourage your children that समज ते chocolate खाता immediately they can have उदकाचे घोट घेवपाक जाय, rinse घेवपाक जाय. That's great. Okay, so that's to do with young children. In adolescence, now adolescence is a very dynamic period. Okay, and we're all going through a lot of changes physically, mentally, perception. And again, the 21st century is very challenging for today's young adults and adolescents. So they tend to have these issues where दात फुडे फाटे आसा or crooked आसा, alignment सारके ना, मातशे विचित्र दिसता केन्ना केन्ना, but it is only a phase. So we need to support our children so that their confidence does not drop. They don't become socially recluse. ते म्हाका Correct. भायर वचपाक नाका, म्हजे फ्रेंड्स कितें सांगता. Very often with braces. Now the traditional braces आमचे आसतले ते सरी घालला and all those Yeah. stigma and that issue amongst their peer. Today we have a lot of options. You have invisible braces. You have multiple choices on how you can go about treatment. Sometimes you may not need to treat it. Again, हे opinion तुमचे dentist तुमका सांगतले. Correct. So you must encourage going for regular checkups with your adolescents as well. Absolutely. In adolescence, you can even have bad breath. Yes. Again, it's to do with a Yeah, lot yeah, with already. oral cavity, oral hygiene. So encourage maintaining it. तुम्ही adult सांगला म्हाका. So somebody who's fitness conscious or generally who's interested in their fitness. The first thing would be to have a good nutritious diet. Now we don't quite highlight that very often, पण जेन्ना तुम्ही कम स्टार्चाचे फूड खाता, लो कार्बोहायड्रेट relatively less sticky foods, high fiber. Okay, so high fiber will act as a self cleansing. समज तुम्ही carrot juice pita, rather just eat the carrot. It will help your teeth, it will help your mouth stay clean. Okay, so good diet is going to play a big role. Definitely having a schedule on how you brush. So you should have a good brushing and flossing regime. Absolutely. And the use of mouthwash is what is also picked up. So खूपशे प्रकाराचे mouthwashes available asa in the market. I would generally look at it as you have some which are just flavors and some which are medicated. So again, the flavoring आम्ही समज भायर सरता ते आम्ही बेश्टे mouthwash करून, we don't want to brush really, so we use a mouthwash and leave. The medicated mouthwash is what your dentist will prescribe. And that is also because you will need it for say gum disease. समज तुमका दात हालला, ते खूपशे किटाणू आसा, and that needs to be addressed. So your dentist will tell you what you need to use. So having a good schedule is important. Lastly, coming to the geriatric and probably those who seem to be bed bound. The main problem is as we age, आमका दात क्लीन करपाचे खूप त्रास जाता. Dexterity is lost. आम्ही कर शकना. It's a problem. So these individuals need some support and care. So family members may have to assist. Also for those who are bed bound, it is important that as caregivers, आमका एक मातशें network set up करपाक जाय. Have your dentist at least give an opinion. I'm sure all dentists are going to be flexible. They will not be able to treat you at home. कित्याक आमका खूपशे equipment and we need to maintain that sterile environment. But we can at least come and check you. Okay. So as a closing note, I just want to say that as part of when we say palliative care is anything that starts from the diagnosis of a disease till the end. So those who are having these long-term illnesses, progressive diseases, they can avail of dental palliative services also. Yes. Okay, so just to leave the viewers 5 practical ways की तुम्ही तुमची तोंडाचे health आणि मनाचे health maintain करू शकता is the simplest thing to do is just smile. So S is have a schedule. Make sure you have तुमचे personal brushing आचे आणि flossing आचे schedule. Have a schedule जेन्ना तुम्ही डेंटिस्टाकडे वचून चेकअप करता, which should ideally be every 6 months. So that's S. M is mental. तुम्ही तुमचे मनाचे आणि mental well-being आचे मातशे focus करपाक जाय. So either you can do journaling or you can do meditation to maintain your mental health. I is about intake. तुम्ही कितें खाता, make sure it is कम carbohydrates. तुम्ही खूप starchy आणि sticky foods खायना.
Try and have more roughage, more fibrous food, less processed as far as possible. So that's SMIL is lifestyle. So try and stay away तुम्ही तंबाखू, अल्कोहोल आणि ते negative आणि these deleterious habits तुम्ही engage करीना. Also try and bring in some exercise. It will help maintain your mental health and physical health. Lastly is E. E is evaluate. तुमका evaluate करपाक जाय whether it is your schedule, what is your plan, what is your intake needs to be evaluated very frequently and from time to time. तुमका पोवपाक जाय based on your age and where you are in your life, how these things are fitting in. So only then you can ensure की तुमचे मन आणि mouth are healthy. So keep smiling. Absolutely. म्हाका दिसता मॅडम रियली यू हॅव कवर्ड एवरीथिंग एंड आय थिंक नथिंग इज लेफ्ट फॉर द हॅपी माउथ फॉर द एंड हॅपी मायंड रिलेशनशीप सो मुद्दाम तुम्ही मुजरत वेळ काढून स्टुडियोन आयली त्या खातीर इनफॅक्ट आय वूड जस्ट लायक टू एड की वेन द डेंटिस्ट इज गुड एंड स्मायलिंग पर्सन लायक यू पीपल विल ऑल्सो लायक टू गो विजिट फ्रिक्वेंटली kind of चलो you. ओके It's सो very kind of मॅडम तुमकां हे सगळे आमची हॅलो दोतोर टीम तांचे वतीन तशें आमच्या पळोवपाच्या वतीन काळजानसान देव बरें करूं नमस्कार नमस्कार.